muri Burkina Faso Colonel Henry Paul Damiba kuri wa kabiri yashyize umukono ku masezerano y'imyaka 3 y'inzibacyuho mbere y'uko igihugu kijya mu matora. Damiba yayoboye igikorwa cyo guhirika ubutegetsi bwa Perezida Roch Marc Kabore. Ejo kuwa mbere umuntu umwe mu bigaragambirizaga mu murwa mukuru Khartoum muri Sudan yararashwe arapfa. Abaye uwa 84 upfiriye mu myigaragambyo ikomeje gukorwa n'abaturage bamagana ihirikwa ry'ubutegetsi ryakozwe na General Abdel Fattah al-Burhan. Uyu munsi kuwa kabiri Tunisia yakiriye icyiciro cya mbere cy'abanyeshuri 106 bayo bari baragiye kwiga muri Ukraine. Abanyeshuri baje mu ndege ya gisirikare ibakuye Bucharest muri Romania. I Nairobi muri Kenya harabera inama y'umuryango w'abibumbye irebera hamwe ikibazo cy'imyanda ya plastique gihangayikishije isi. U Rwanda na Peru byatanze icyifuzo cy'uko abakora ibikoresho bya plastique ari nabo bakwiye gufata iya mbere mu kwita kuri iki kibazo. Itsinda ry'abagore bo muri Algeria bakorera buri weekend ku nyanja bakora siporo yo kunyerera ku mazi barashishikariza abandi kudaheranwa n'umuco bakabasanga. Abagore bavuze ko ntayo basubiza inyuma.